علم و دانش را شخصی می آموزد که او آینده خیش را می اندیشد. واقعا هم نفری که دارای دانش و ملکه است در همه دور و زمان میان مردم صاحب احترام می گردد. امروز برای دانش اندوزی در تمام مؤسسه های عالی کشور شرایط مساعد فراهم آورده شده است و دانشجویان با استفاده از این امکانات می توانند علم از بر نموده مهارت و ملکه و دانش خود را تکمیل دهند. در فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان جهت آموزش علم و دانش تمام شرایط مهیا کرده شده است و درس ها همه روزه در چنین صنفخانه ها گذرانیده می شوند. در این برابر در سال روان یک قطار رساله های علمی حمایه گردیده این همه از رشد علم در سمت بیولوژی درک می دهد. سال 2024 در فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سمت کارهای علمی تحقیقاتی یک قطار نوگانی ها و پدیده های خوب علمی روی کار آمدند و در هیئت 63 نفره استادان عنواندار فاکولته بیولوژی که در سال 2024 از روی نقشه های کارهای علمی تحقیقاتی فعالیت داشتند زیاده از 150 کارهای علمی تحقیقاتی در ژورنال و مجله های علمی چاپ شدند. همزمان کتاب‌های درسی، دستورهای تعلیمی، اثرهای علمی و موادهای یاری رسانه بودند که یکی از موفقیت‌های مهمترین به حساب می‌رود. نقطه دیگری مهم برای فعالیت کارهای علمی تحقیقاتی فعالیت داشتن شوراهای دیسرتاسیونی میباشد که در فاکولته و در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان دو شورای دیسرتاسیونی از روی 5 اختصاص فعالیت دارد. استادان جوان و استادان تجربه‌دار فاکولته دکترانتان امکانیت پیدا می‌نمایند که رساله های علمی خود را با موفقیت دفاع نمایند. یک نفر دوسنت کافدرای زئولوژی استاد عیسی‌زاده کاملشاه رساله دکتری خود را حمایت نموده عین حال در بررسی کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. همزمان یک قطار استادان جوان رساله های نامزدی خود را حمایت نمودند که عین حال در بررسی کمیسیای عالی اتستاسیونی قرار گرفته ایستاده است و کارهای علمی تحقیقاتی استادان دیگر عنوانجویان دکتران پی‌اچ‌دی نیز در عرفه حمایت قرار دارد و در محاکمه وسیع شورای عالمان فاکولته قرار داشت. این هم یکی از پیشروی در سمت کارهای علمی تحقیقاتی ارزیابی می‌گردد. ساحه علم و معارف نظام کلیدی پیشرفت و ترقیات دولت و ملت می باشد. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان به این ساحه توجه مخصوص ظاهر نموده بر رشد علم و معارف افضلیت اولین درجه داده چاره‌ها می اندیشد. محض بدین وسیله سطح دانش و معرفت‌ناکی اهالی بلند و مستحکم می گردد. این همه تدبیراندیشی ها از تطبیق کفالت های دولتی حقوق به تحصیل و شهروندان درک می دهد. در این سمت دانشجویان فاکولته در یک قطار آزمون و المپیاده ها و چاره‌بینی های علمی اشتراک نمودند. این هم باشد دانشجوی فاکولته در آزمون جمهوریوی که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روی کار آمد که بخشیده به هفته علم تاجیک با یک لایحه علمی اشتراک نموده در بین مؤسسه های عالی کشور و هیئت بسیار نفره دانشجویان دانشگاه های عالی کشور در سمت بیولوژی سزاوار جای اول گردید. همزمان دانشجویان ما در المپیاده های بین المللی توجه خیلی زیاد دارند که در فاکولته دسته المپی فعالیت میکند و با اشتراک فعالانه شان توانستند در المپیاده بین المللی نیز به جایهای اول، جای دوم، سوم و سپاسنامه ها قدردانی و سرفراز گردند. تشبث پیشوای معظم ملت
соли 2020-2040 20-солаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф эълон гардид, ки ин боиси рӯҳбаландии олимон ва мутахассисони самти табиатшиносӣ мебошад. дар ин самт дар 5 солаи аввали нақшачорабинӣ факултети биология аз имкониятҳои иқтидори олимони факултети биология интернет олимпиадаи байналмилалиро аз фани биология дар санаи 28-30 ноябри соли 2024 баргузор намуд, ки дар ин интернет олимпиада як қатор донишгоҳҳои хориҷи кишвар ва донишҷӯёни онҳо таваҷҷӯҳи зиёд доштанд, дархост пешниҳод карданд ва хеле фаъолона иштирок намуданд, ки инам боиси таваҷҷӯҳ ва ҳамкориҳои минбаъда дар самти корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва табодули донишҷӯён хоҳад буд. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар низоми маориф ва илм муносибатҳои сифатан нав ба вуҷуд омад, ки онҳо дар Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои амаликунанда ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд. тағйироте ки дар низоми ҷаҳонии таҳсилоти олии касбӣ ворид гардиданд, аз қабили гузаштан ба низоми таълими бисёрзина, рӯйкор омадани ихтисосҳои нави ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ ва мустаҳкам гардидани пояи моддию техникии муассисаҳои таълимӣ мебошад. донишҷӯёни факултет имконият пайдо карданд дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз номинатсияи биология иштирок намуда, 2 нафар донишҷӯ дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиби ҷойҳои дуюм ва сеюм гардиданд. бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ, донишҷӯи дигари факултети биология аз ихтисоси биотехнология бо пешниҳод намудани беҳтарин донишҷӯи донандаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда, дар он ҷо низ муваффақ гардид. Парки технологии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон як озмуни умумии донишгоҳиро рӯи кор овард, ки ин озмун таи чанд сол аст фаъолият мекунад ва имсол низ фаъолият дошт дар самти пайвасти илм бо истеҳсолот вобаста ба асри техникаву технология. дар номинатсияи робототехника сазовори ҷои аввал гардид. Факултети биология бо тамоми институтҳои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ҳамкории хеле зич дорад, ки дар ин самт унвонҷӯён, докторантони PhD ва магистрон ҷалб карда мешаванд ва зери роҳбарии онҳо ҳамчунин аз базаи илмии техникӣ, аз озмоишгоҳҳо ба таври васеъ дар иҷрои корҳои дипломӣ ҳамкориҳо қарор дорад. бо ҳама донишгоҳҳои олии кишвар низ ҳамкориҳои хеле хуб дорад ва аз дигар донишгоҳҳо низ устодони бо таҷриба барои анҷом додани таҷрибаомӯзиҳои калон ва таҷрибаомӯзиҳое ки илми истеҳсолӣ ҳастанд, тадқиқотӣ ҳастанд, назариявӣ ҳастанд, дар тарбияи насли ҷавон саҳмдор мебошанд. дар ин радиф як қатор озмунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида истоданд, ки боз ҳам ҷавонону наврасонро ба илму дониш ҷалб мегардонад. воқеан баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷавонону наврасон ва табақаҳои гуногуни ҷомеаро бори дигар ба омӯзиш ва рушди ин фанҳо ҷалб намуд. имрӯз ҷавонони саодатманди кишвар бо шукргузорӣ аз фазои осоиштаи ватан баҳри омӯхтани илму андӯхтани донишу фазл нерӯи худро равона месозанд ва ҳамарӯза аз тарзи кор бо технология ва таҷҳизоти замонавӣ огоҳ мегарданд. дар ин баробар барои омӯзонидани таҷрибаҳо омӯзгорон аз ашёҳои лозимӣ истифода мебаранд, ки барои гузаронидани корҳои амалии донишҷӯён мусоид мебошад. кафедраи ботаника ва дендрология факултети биологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон
соли 1948 таъсис дода шудааст. 11000 нусха гербарияҳо ҷамъоварӣ гардидааст ки ҳамасола аз онҳо донишҷӯёни назди кафедра буда васеъ истифода мебаранд. инчунин бояд қайд намуд ки ҳамасола донишҷӯёни курсҳои якум ва дуюми тахассусӣ ва ихтисосҳои экология, биология, биотехнология ва дендрология ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзии таълимии саҳроӣ гербарияҳо ҷамъоварӣ менамоянд ки он дар рафти дарсҳои тахассусӣ ва дарсҳои назди кафедра таҷрибаомӯзиҳои калон васеъ истифода карда мешавад. тахмин меравад ки соли 1980 ҳангоми коркард кардани гербарияҳо миқдори гербария 7000-ро ташкил медод. айни замон ки аз ҷониби устодон, профессорон, муҳаққиқони чӣ хориҷа бошад, чӣ дохила бошад, дар назди кафедра ҳангоми ҷамъоварӣ кардани гербарияҳо теъдоди онҳо зиёд шуда ҳастанд. қуллаи илму асрори нуҳуфтаро маҳз тавассути илму дониш метавон фатҳу ифшо намуд. ин ҷо озмоишгоҳ ва ё гербарияи факултети биология аст ки ҳамарӯза дар ин макон дарсҳои амалӣ вобаста ба мавзӯъ ва муҳтаво гузаронида мешавад. донишҷӯёни унвонҷӯён, докторантон ва омӯзгорон ҳар яке таҷрибаҳои амалии худро мегузаронанд ва донишҷӯён аз гузаронидани таҷрибаҳои амалӣ баҳра мебардоранд. гербарияҳое дар назди кафедраи ботаника ва дендрология мавҷуд аст ки аз соли 1917 то ин ҷониб нигаҳ дошта шудааст ва ҳамзамон дастовардҳои олимони рус ва низ осиёи миёна дар назди кафедра ҷамъоварӣ гардидаанд ки то ба имрӯз нигаҳдорӣ шуда истодааст. бояд қайд намуд ки дар давраи соҳибистиқлолӣ аз ҷониби устодони кафедра ки дар семинари васеъ истифода намуданд, ҳамаи гербарияҳо карда шуда истодааст ва ҳамзамон онҳо электронӣ карда дар тамоми манотиқи чӣ дохили ҷумҳурии тоҷикистон бошад, берун аз он сомонавӣ карда шудааст ва ҳамаи онҳоро метавонанд ки берун аз ҷумҳурии тоҷикистон ва дар дохили он бинанд, омӯзанд ва он расаниҳое ки имрӯз ба нестчавӣ қарор доранд ё ин ки ба китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардиданд ва он расаниҳое ки эндемик ҳастанд дар дигар минтақаҳои берун аз ҷумҳурии тоҷикистон дида намешавад, метавонанд аз он дастрасӣ пайдо намуда гербарияҳое ки мавҷуд ҳастанд метавонанд аз он бе ягон мамоният истифода баранд. дар факултети мазкур осорхонаи зоологӣ ҷиҳати омӯзиши табиати кишвар ташкил гардидааст ки дарсҳо вобаста ба мавзӯъҳо дар ин макон гузаронида мешавад. имрӯз ҷавонони созандаи ватан бо шукргузорӣ аз фазои осоишта ва суботи сартосарӣ пайваста илм меомӯзанд ва нақши омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзиро дар ҳаёти ҷомеа ба пуррагӣ дарк менамоянд ва баҳри мутахассиси касбӣ гардидан ҷаҳд менамоянд. ҷиҳати ҳамкориҳо дар самти тарбияи насли ҷавон дар мактабҳои олии хориҷи кишвар низ як қатор корҳои зиёд анҷом дода шудааст ки соли ҷорӣ 2 нафар магистри факултет барои таҳсил кардан ва ҳамзамон табодул ба хориҷи кишвар ба шаҳри Москав фиристода шуданд. айни ҳол як нафари онҳо ҳамчун магистри асосии донишгоҳи Москав дар самти биотехнология фаъолият дорад ва дигар магистри факултети биология айни ҳол дар соли дуюм таҳсил дорад ва вобаста аз ҳамкориҳои дуҷониба дар табодули як ба як нимсолаи аввали таҳсилро дар шаҳри Москав анҷом дод. айни ҳол дар факултет таҳсилашро идома дода истодааст. нимсолаи аввал барои омӯхтани як қатор усулҳои ки дар корҳои илмии тадқиқотӣ корбарӣ мешаванд ба худи магистр як кӯмаки хеле зиёд расонд.
دانستن و پیشنهاد نمودن معلومات فراگیر اوید به عالم ارگانیکی و غیر ارگانیکی با استفاده از اسباب‌های عیانی، معلومات معاصر اوید به ساخت عالم زنده، سیستم آفتابی بایوری اسباب‌های عیانی، دانستن و پیدا کردن تصورات اوید به عالم اطراف، ساخت علم‌های طبیعت‌شناسی با راه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و آزمایشگاه‌های تعلیمی، علاقه‌مندی انسان و سیستم اکولوژی، موقع علم‌های طبیعت‌شناسی در جمعیت انسانی. از هدف‌های دیگری برنامه دولتی تأمین مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021-2025 به حساب رفته در بلند برداشتن سویه دانش دانشجویان این سمت زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. استادان و دانشجویان فاکولتت در همه چاره‌بینی‌های علمی از قبیل کنفرانسی‌های سطح بین‌المللی جمهوریوی دانشگاهی خیلی فعال می‌باشند که هم طریق اشتراکی رسمی با معروضه و همزمان طریق مجازی در چاره‌بینی‌های علمی نیز اشتراک فعالانه دارند. با مقصد بلند برداشتن صفت کارهای علمی تحقیقاتی و جلب عالمان متخصصان خارج کشور، یک قطار عالمان به حیث به اصطلاح اپننت با کارهای علمی تحقیقاتی دکترانتان عنوانجویان فاکولتت بیولوژی جلب می شوند که این هم در رشد همکاری‌های بین‌المللی در آینده با کارهای علمی تحقیقاتی زمینه خوب خواهد گذاشت. بدون تشکل ذهنیت دانشجویان صاحب استعداد به آموزاندن دانش‌های زمان معاصر، تعلیم الکترونی، تأسیس آزمایشگاه‌ها و وارد نمودن تکنولوژی‌های زمانوی در جهان معاصر، هیچ جامعه نمی‌تواند به هدف‌های نیک و آینده‌ساز خود نائل شده رشد من بعده سرمایه انسانی را تامین نماید. همین است که در جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه‌های عالی مملکت شرایط مساعد تعلیمی فراهم آورده شده است تا این طبقه جامعه علم آموزند، دانش از برنمایند و مهارت و ملکه خود را تکمیل داده در سمت خود متخصص کسبی گردند و بهر رشد این سرزمین اجدادیمان سهم ارزنده خود را گذارند.